uday di dengan wan ban kerjaan amsim na kau lakado kanu ka political party wala siya so yang ini dato banga kerjaan yang UDP nomor mendon la tada kumwe bangin rap tengkong ya ke NPP nang ni na po diskusi interview ni minta pa ya kadi kamat ke banga ngawan kerjaan ni ba Arden kadi kuwi ke benta ke ba oi di ba Arden ni ya itu ya jan la long ba yeng tam di sikut si jaj pat panong manginyi ya ka jing syakhan ni pang kemensin rom di tengah daru nomor bakani kamat ke bayi ba Arden ni dawa kadi kamat ke bakta lang yang ni dikun di jengi hadin habut kada apa penolong yang abang wan berkesan social policy ko ay ba Arden ni ngala da pensay supaya ba ngamde presiden sekretari jong UDP dengan di bitong wing nong tebut bangadon sibut bangan ai ndai na kata-kata mesin bay ya kane ban ngapit perman ke iga jingele apa sayong kalau punta te ban lin ya ka NPP ngasim na kane kalenti ban kerjaan UDP mat sawi ke bentar rupat nah hapan keren amar ngal ade unong penjob jong UDP mansa keren wala de UMLA jongi ada de yo presiden ke UDP namar ba kane gadi kamat kabakta ya kajak kendring hibar kawe te nampak baki kincu skap kumne kincu skap menti kincu kelado not mau hadin ba ilayo banya trailang bakata sarkar kumangila deptep ni nakale ka jongna te dadon ek mensim ka ba kia nam ta kanega kam atna sapundo bat yo presiden ka UDP baun keren iya kane balada keren ro nakale ang jongna ngasuku ba nganam desu jong ka UDP nang semak digidu kumu kertong ka UDP gitu ko rula pencai supaya ba bangan keren ya ka reservation policy ya ka roster policy ya ka ILP ya ka UCC pun terter dijimat di bakta ya jai bener tengah klenti bakai gai bau un sakren ada deh kan kapor udah man plan tama nganong pa bau bat unja bau no men un susah mentino un kelado dut mau kumalong lem gidi gidi ge mane walau don ka UDP do wala da ubriu unyap ka jinglong temen la do wale ya ka mabah kata kam desu ka jinglong kalau ada kebentar juga bau de benya ya kata kebentar ni nakale ka jong naswa mga kerjaan ya kanu ka parti da kalenti badai namar mangaru lakon kuno upai bahasa yang sipawa lan cankot sa histeng ido ibili bidon kitisane yang namar ba nga kay ka banga kren supay ba kren na du sentur badalo ka banga don takadaw ba hadu ka mamenta ngawan bansong ni ro kabdi mga kerjaan ya political party ka badai BPP kadai be ya kane kanong rim kabay ba Arden yang nasutu kadai bakta ya kajay mandriw amsim chu ya kanu banong bang pangadon sa kanu party ngawan man kerjaan de ya kanong rim jo kajay mandriw baka kajay mandriw jungi ka ma di kijing bat kan sasya telep hiru da kini ki aji bakla bat kata ki aji bakla kamde tangan reservation policy kane ka roster polisi ro pakadon menta kabasu ban kertet ini baik-baik kane kadi tekah kam ka anyak jakor ka bakadin ka sarkar ka lek kum gejing suku jenga man sipang ban ong ni hapan pak sa hai kut sipang bing hapan tai ha sambling sipang bingin pak be sa hai kut kane kadi tak kam kabala su pen lakmi ya kapor jadi cha apa assembly ka ade